Sampai kapan kau dan aku jalani bersama, menunggu pertemuan tiba. Merasakan sayang. Mohon yang di dekat tes, oke, geser sedikit. Yang di pojok tes, oke, lanjut. Lanjut, lanjut.
belakang semua. Iya. Eko sana. Set. Biar ku putuskan saja. Biar ku putuskan saja. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. 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 De lado, puxa amigo e vem dançar. Nada pode te dar
DJ. Jangan ada ditahan lagi ya. Makin dionyot-onyot semua. Bersama Wika ya di sini ya. Jadi gini.
yo 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 yo.
Take it on back, boy. Take it on back, boy. Take it back all night. Just take it on back. Take it on back. Do what you gotta do. Give me up all night. Hurt vibe and it hurts inside when I look you in your eye. Man, fuck your pride.
Yang di pojok-pojok semua masih dionyek-onyek lagi. Yang ada minum ke dulu. Yang ada permen makan ke dulu. Attention everybody. This is a police raid. Hands up. Meskipun belum jadi yang terbaik, semua sudah usahakan dengan baik. Reses, dinampok dalam tubuh ini bosku. Oke. Semuanya sama-sama. Semuanya tangannya di atas. Kau putuskan diriku, aku masih cinta. Air mataku jatuh, kau makin bahagia. Berikan alasanmu kepada ibu yang menyayangimu. Dari kejauhan semua. Bersama dirinya, kau senyumku tak ada di dalam hidupmu. Maafkanlah diriku jika membuatmu malu saat dekat denganku. One day while the night is glowing, I'll be in the castle golden, but I'm too to gaze out often. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Iya. Ayo. Makin asik semua. Ini laju. Berang-berang bawa togat. Berangkat ini.
pojok sebelah kiri. Come on. Yang di belakang semua mana nih? Yang di pojok-pojok makin disiram-siram lagi dong semua sayang. Ayo. Devi Kitty. Mana dia kencang-kencang semua? Makin disiram lagi dong sayang. Jangan dibiarkan yang ketang-ketang. Ketang gak asik. Hey. Makin diajak lagi ya. Ngompongnya dong, mati tinggal ganti. Dia akan beritahukan jangan yang ada secara langsung yang secara langsung mereka namanya Mirna Aris Apunlah secara langsung lalu. Oke ya, gini kasih dikit gini. Informasi ya untuk akun Mirna Aris. Mohon jangan siaran langsung. Ini sudah ada bukti. Agak kerugian diganti oleh kamu. Lanjut Kitty.